कथाको चाहिँ अब सुरुवात गर्नुहुन्छ र उहाँलाई मैले यो माइक्रोफोन दिएँ। सबैजना एकत्रित भएर राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दिएर सुनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद सञ्चालक सचिवज्यू। सम्पूर्ण यो नेपालबाट आएका हामी अस्ट्रेलिया केरिगनको भक्त भागवत श्रद्धालुजन भक्त भागवतहरूलाई म हृदयदेखि नै नमन गर्दै अब म आजको एकादशीको नाम पित्रदा एकादशी छ। पित्रदा एकादशीको कथा यथाशक्ति भन्न गइरहेछु। हजुरहरूले धैर्य धारण गरेर हृदयमा नारायण भगवानको रूप सम्झेर उनको पाउ शिरमा राखेर एकछिन चाहिँ समय यतैतिर दिउँ होला भन्ने मेरो आग्रह हजुरहरूले स्वीकार गरिदिनु होला भन्दै लक्ष्मीनाथ समारम्भं नाथयामुनमाध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। यो नित्यमच्युत पदाबुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितरणे तीर्णाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतस्य दयेकसिन्धु रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपदे। जसको दर्शन मात्रले हृदयको भावना हट्दछ, जसको वाक्य सुनेर भित्र मनमा आनन्द मौलाउँछ, जसका सत्सङ्गत स्वरूप सुखका सप्ता खुलिहाल्दछ, यस्ता ज्ञानमय श्रीकृष्ण भगवानलाई नमस्कार छ। नारायण नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण भगवान को भक्तर भगवान को आज पित्रदा एकादशी पर्व को सम्पूर्ण भक्तिमती महिमाता माताहरू र पिताजीहरूलाई धैर्य धारण गरेर एकछिन चाहिँ दुई चार हात चाहिँ एकदम भक्तिपूर्वक सुनिदिनु भयो भने हजुरहरूलाई धेरै लाभ हुने कथाहरू छ। म अब यथाशक्ति पढाउन गर्न गइरहेछु। केही भुलचुक त्रुटि भयो भने क्षमा चाहन्छु। भगवान नारायण नारायण हरि। अथ श्री श्रावण शुक्ल एकादशी कथा युधिष्ठिर उवाच। श्रावणस्य शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। कथा यस्य प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। श्रीकृष्ण उवाच। श्रावणस्य ते हितो राजन् कथायां पापहारं परायणं यस्य श्रावणा मात्रेण राजा प्रिय फलम। कथा मात्र सुन्यो भने पनि राजप्रिय गरेको फल मिल्छ भनेको छ है श्रोता। जस्तो संस्कृत बुझ्न अलिक गाह्रो पर्छ। द्वापरस्य युगस्य धौ पुरा महिष्मतिपुरे राजा महिर्जिता ख्यातो राज्यं पालयति स्वायत्तं। पुत्रहीनस्य तस्मैव न तदाद्रे तद्राजयं सुखप्रदमः। न पुत्रस्य सुखं नास्ति इह लोके परत्र च। एततस्य सुत प्राप्तौ काले बहुतरो गतः। न प्राप्तस्य च सुतो राज्ञा सर्वसौख्यास्पदो निर्णम्। दृष्टास्तमानं प्रायशं राजा चिन्तापरोऽभवत्। ततो गत प्रजा मध्ये इदं वचनमब्रवीतम्। इह जन्मनि भो लोका न मया पातकं कृतम्।
अन्यायोपार्जितं वित्तं क्षिप्तं क्षिप्तं कोशे मया नहि ब्रह्महत्यं देवाद्रिविष्णुं न गृहते मया क्वचित् नाशापरारहो न कृता परस्य बहुपापदः सुतोवाच पालिता लोकधर्मेण विजिता मयि दुष्टेषु पतितो दण्डो मधुपुत्रे मे शपि बभू कहि चित्त कर भारेण शोषिता न प्रजा मया शिष्टा पूजिता लोका दोष्यापि महातजना इत्येवं व्रजत मार्गे धर्मयुक्ते द्विजोत्तमः कस्मान् मम गृह पुत्रो न जातशोत्तिषदिचाचार्यतः इह वाक्यं द्विज श्रोता सप्रुहोता मन्त्र इत्यानिर्पहितं जगन्मुस्ते गहनं भवन् इतस्ततश्च पश्यन्तश्चाश समानिर्शेषेवितं निर्पते हितमिच्छते दुर्दुषु मूर्निशतमम् कष्टप्यमानं तपोधारं चिदानन्दं निरामयं निराहारं जितात्मानं जितक्रोधं सनातनम् लोकसं धर्मातोषज्ञं सर्वशास्त्रविशारदम् दीर्घायुषं महात्मे मने कर्वश्चन्वितम् कल्पते गते यश एकमेकं लोमा विश्रियते यतो लोमश नामानं त्रिकालज्ञं महात्मुनिम् तं दृष्टा हर्षिता सोमे राजा हज्जमुहूर्तश्च शून्यधीमो यथा न्यायं यथाहं ते नमश्चक्रुयायोदितम् विनयाशवता वनता सर्वे उच्चैतैव परस्परः अश्वमेध भाग्य वसदेव प्राप्त समो मनीषत्तमम् तस्मात्तस्ता प्रणतान दृष्टा उवाच मुनीषत्तमं लोमशोवाच कर्मार्थे सम्प्रदाय कथायां यज्ञं सकरणम्